Sava Kostić iz Krtola u Boki Kotorskoj. Iz Krtola? Krtola, izvinjavam se, bliža je tebi nego Podgorici, jeli? Koji je na strani Crnogoraca sudjelovao u stanku na Krivošijama 1869. godine i je poslije bitke, spasavajući život, pobjegao u Egipat, gdje je radio na prokopu Suetskog kanala i odatle otputovao za Ameriku i napokon Novi Zeland. I on se arhivira kao prvi Crnogorac na ovim prostorima. 1800, pa eto poslije 1869. S obzirom da je, prebjegao, nazovio neke druge zemlje, pa završio Novi Zeland. Brodom sigurno, jeli. Tako da eto, zanimljiv podatak. Hvala ti za taj podatak, moram kažem, nisam znao. Ovo sam izvukao iz knjige. Mislim da je on bio ambasador Jugoslavije koji je bio na Novom Zelandu, pa je to pisao o Dalmatincima, koji inače su bili prvi emigranti sa naših prostora na Novom Zelandu. Čak, eto, tih godina, ja bih rekao, a međutim, eto, Sava Kostić izgleda da je jedan od prvih, ako ne i prvi.